Ngapain lo atur hidup gue, bro? Cie pada kesindir, padahal cuman dikasih tahu kalau puasa harus berakal dulu. Anjay. Peduli apa gue, Jir? Puasa mah yang penting niatnya. Lagian puasa kagak ada gunanya, malah bikin lapar haus. Makan bro puasa tapi ngomongin orang lain. Lebih baik putus di bulan Ramadan daripada nggak putus. Setidaknya dia udah berusaha menjadi yang lebih baik. Ingat kata petua, lebih baik makan sedikit daripada nggak makan sama sekali. Putus di bulan Ramadan lo akali Tuhan. Ingin menipu Tuhan dengan kata putusmu itu?